Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman 32. Berarti sudah tamat ini ya. Silakan dimulai Bu Isri ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas Shin. syaitonir A'udzu rajim. billahi minash. Shin. Iya, Pak. Mm-mm. Sinnya. A'udzu billahi minas syaiton Minash. minas A'udzu billahi minash. Shin. minas. Minash. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. A'udzu billahi minas Minash. syaitonir Iya, buat rajim. apa hutang sin ya sama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ulang ya. Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, coba dulu deh apa-apa. Hutang tahun ya sama bismillah nih. Ya. Ya, Pak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Ya, Pak. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. emang sama Bunda Pindah apanya ya? Kok suara bisa mirip gitu ya? Ini sama Bunda Pindah. Aduh, Bunda Pindah kan kalau suara kayak masih ABG ya, sama ini. Enggak lah. Iya Ya, kalau enggak, kalau Mama. kalau lagi bilang ini yang enggak lah enggak. Tapi kalau lagi baca Quran kok ayu tenen gitu ya, kayak masih 15 tahunan suaranya. Iya, masih Fata ABG. fata apa-apalah. Fata fa'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kemudian Ya. mm-mm. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu innaha in gunnah innaha innaha ula'i ladallun. Kemudian ini wala nukadzibu bi ayati Wal, rabbina. Wala. wal, wala nukadzibu bi ayatin wala nukadzibu bi ayati rabbina wa Mhm. wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kemudian Falamma ja'ahu bi ayat idahum minha yadhaqun. falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Kemudian Waro waro aitan salah
Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kemudian Fasabbih bihamdi Fasabih rabbika Fasabih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagus. Bila belum benar semuanya sebaiknya tak segan mengulang. Baik, ini karena udah Iqra 6, Iqra 5 ya tamat, berarti Iqra 6 nih. Tinggal tahunnya ya dibenerin lagi insyaallah perlahan. Iya, Pak. Banyak belajar sama Bunda Yasinnya Pina itu. ya. Bunda Wanti. Iya, tiap Ya. hari juga Ya, tapi memang semuanya latihannya. proses. Silakan. Iya, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Ini nun mati atau tanwin apabila berhadapan dengan wawu dibacanya idgham bi gunnah. Dimasukkan, dileburkan, diidghamkan tanpa disertai dengan dengung. Disertai dengan dengung, maaf. Kalau tanpa disertai dengung itu idgham bila gunnah. Yang ketemu lam dan ini disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah. Coba nun mati atau tanwin ketemu idgham bi gunnah. Silakan. Miwahid. Diulang lagi bacanya. Miwahid. Miwahid. Kemudian Awalidih. awalidih. Kemudian Habbau wa nabata. habban wa nabata. Kemudian Sirajau wahhaza. Sirajau wahhaza. bukan. Ini sama seperti tadi malam. Wiwin nih. Nih ya. Dilatihnya gini. Sirajau haja. Ayo nyentak. Coba. Ya, Pak. Sirajau wahhaza. Nah, bisa. Sirajau sirajau haja. Kemudian Sajrotau wahidah. Zajratan wahidah. Kemudian Rahmatau wa ilma. rahmatan wa ilma. Kemudian Aduwau wa hasana. aduwau wa hazana. Kemudian Wa ilahukum ilahu wahid. wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian Miwaraihim muhito. miwara ihim muhit.
Kemudian ahsanu asasaw wariya. Ahsanu asasaw wariya. Kemudian Kana fahisaw kana fa kana tanya panjang. Kana fahisatau wa maqta. kana fahishatan wa maqta. Kemudian Illa hamimau wa illa, bukan ilha, tasdid. Illa hamimau wa khossa, kejauhannya kelihatan. wa Wagos digosokin, gosok dong. Udah ngegosok belum? Gosok. Wagosako ya. Illa hamimau wa qassaqo. Illa hamimau wa ghassaka. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian salam. Buhtanau wa ismam mubina. Buhtanau wa ismam mubina. Kemudian miwaliyu ini ingat sama seseorang. Miwaliyu nyamber. Miwaliyu gitu. Miwaliyu wala nasir. Nasir, sod ya. Miwaliyu wala nasir. Kemudian lumayan banyak kemajuan ya, alhamdulillah. Sering ulang mah lama-lama juga terbiasa. Kayak Bu Wanti tuh lihat ya. Bu Wanti, Bu Pina ya di sini. Pokoknya terus aja bersama mereka orang-orang baik, orang-orang soleh di sini ya. Yuk terusin. Ya alhamdulillah tiap hari ya. Karena kebayang nggak kalau ngaji sendiri itu nggak akan pinter, nggak akan nambah ilmu kecuali memang sudah pinter. Gitu. Kalau belum ilmu, belum pinter, susah. Tapi kalau terus ngulang insya Allah ya. Di sini banyak teman-teman. Ya silahkan. Wa walidu wa ma walad. Wa walidu wa ma walad. Nuhiu wa adiu wa samud. Nuhiu wa adiu wa samud. Sab'atu wa saminuhum. Sab'atu wa saminuhum. Hudau wa busra. Hudau jangan dijawain. Hudau disundain. Hudau. Ya. Hudau wa busra lil mu'minin. Hudau wa busyra lil mu'minin. Kemudian
Wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu bil hayatid dunya. Sawa wa khairu wa khairum marda. Ujung lidah. Sawaban wa khairum maradda. Alladzi Iya. Alladzi jama'a malau wa attadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian Ta'atu wa qulu makhruf. lagi diulang. Ta'atu wa qulum makhruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Diulang. Ya, Pak. Ta'atu wa qaulum makhruf. Ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ma'ruf, bukan makruf, ma'ruf. Ma'ruf amin, ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Coba lagi. Ya, Pak. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Iya. Kemudian Wa jannati wa uyun. wa jannati wa uyun. Kemudian wa jannat ya. Nadrataw wa surura. Nadrataw wa surura. Nadratan wa surura. Wa fakihatu wa abba. Wa fakihatau, bukan tu. Wa fakihatau wa abba. Kemudian La baridu wala karim. la baridiu wala karim. Fi samumiu wahab. Fi samumiu wahamim. Fi samumiu wahamim. Kemudian Miu waraihi azab. Min waraihi azab. Maghfiratu wa ajrun azim.
maghfiratun wa ajrun azim. Bagus. Ya, kemudian ini. Ya, wa annau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaullaha wa annaullaha qad benar ya? Ya. Wa annaullaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Diulang lagi. Ya, Pak. Wa annaullaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Lawail lawal lawal laita. lawallaita minhum firarat firaraw wala mulita minhum ru'ba. Lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian falanakussonna alaihim bi alaihim falanakussonna alaihim bi ilmi wa ma kunna qaibin. lagi. Ya, Pak. Wa Fa. Iya, Pak. Salah. Fala. Falanakussonna alaihim bi ilmi wa ma kunna qaibin. Falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Bah, istilahnya udah bagus, cuman kurangnya di mana ya? Di suaranya kayak belum berani ya, jadi kayak ketakutan masih. Kenapa? Udah lumayan, alhamdulillah. Ya. Kadang apa ya, kalau baca itu kayak masih gugup. Kelihatannya ya. Jadi kayak kayak bawah hati dong. Iya, terus enggak dari sih. Kalau Bang Wanti kan nggak ada takutnya sama saya, jadi nggak usah takutin. Emang saya kan nggak jahat ya. Ya Iya, bagus. tapi saya mau baca itu udah dipikir. Ya. Hada. Hadza bayanul linnasi wa hudaw. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Sebetulnya harusnya bagi dua. Tapi kamu kuat ya? Ya, begitu. Ya enggak apa-apa ya. Dilatih aja ya nanti. Iya, Pak. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan
wa zayyanaha Wazayyan. linnasi Wazay. wa Buru zayyan jauh. Wazay. buru jauh. Kalau berhenti itu di mana, Pak? Boleh, mana aja. Coba lagi. Sebentar, itu jam berisik. Ya, nggak apa-apa, nggak begitu ini. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa Buru jauh. zayyana coba ulang lagi. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa Buru jauh. zayyan buru zayyanna Ya. buru zayyanna Buru jauh. Wazay. Buru jauh. Wazayyan. Ayo. buru ulang lagi. Lagi. Walaqad ja'alna Walaqad. Jangan walaqad. Walaqad. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Hebat ya. Harusnya dibagi dua juga nggak apa-apa. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Coba bagi dua. Dua berhenti di jai itu ya, Pak. Ya. Walaqad ja'alna fis samai burujan. Oh gitu ya. Buruja. Terus baliknya lagi. Fis samai burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Iya. Buru jauh wa zayyanaha lin-nazirin. Terus inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifanna lah. Ini berarti di mana? Berarti di inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannak. Boleh sampai situ. Fanak. Inna wa'dallahi haqqu hihaqqu wa la yastakhifanak. Hihaq. Sampai ini baliknya gimana? Wala yastahifan dari wala. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak. Ya sampai gitu ya. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak. Iya. Wala yastakhiffannak alladzina la yuqinun. Belum pas. Lagi. Wala yastakhiffannak alladzina la yuqinun. Iya. Ya. Walau inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak alladzina la yuqinun. Coba lagi yang bagus. Ya, Pak.
Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhiffannak kallazina la yuqinun. Iya. Lagi? Yang bawahnya. Nanti diulang ya. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kemudian ini. Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Iya. Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Lagi. Walahum Enggak. fiha aswajum mutahharah gitu ya. Mutahharah, Mutahharah. Walahum fiha aswajum mutahharah. Terus awal tadi mana, Pak? Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Iya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Boleh juga dari sini. Azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Gitu. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Terus habis. Hebat ya. Tinggal ngulang-ngulang aja udah bagus. Cuma itu sama suaranya kayak ketakutannya dihilangkan ya. Jadi Ya, kalau Pak. ketakutan suara kurang mantep. Nun mati atau tanwin ketemu ya jadi idgham bigunah sama seperti yang tadi. Dimasukkan, diidghamkan, disertai dengan dengung. Yuk mulai. Ayu sol an jadi ai, min jadi mi ya. Ayu sholat. Ayu sholat. Miyau mait gitu, Pak. Mi bukan mayat. Mi yaumi'id. Ayu sholat. Ayu shol. Mi yauma'id. Coba lagi. Mi yauma'id. Iya. Mayu minu bil salah. Mayu minu billah. Mayu minu billah. Illa ayyasa Allah. Illa ayyasha. Shinnya yang kau dari tadi ya. Illa ayyasha Allah. Kemudian Iyaquluna illa kadhiba.
Iyaquluna illa kadhiba. Tiyati bihim Hey. ay Tiani. Astagfirullahaladzim. Tiyani bihim jami'a. Tiani bihim jami'a. Kemudian Wujuhu bukan yawma huju. Wuju. wujuhu yawma izim musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Zahikatum mustabsyirah. Dahikatum mustabsyirah. In huwa illa wahyu yuhsa. Inhu in huwa illa wahyu salah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ya, Pak. Ya, Pak. Lagi, ini saya katasin. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyui yuha. Ayo. Ya, Pak. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Kemudian Allamahu syadidul quwa. Ain. Allamahu syadidul quwa. La'ib rotal limayyahsa. La'ibratan limay yakhsha. Limayyasa awa yarzo. Salah. Limayyasa uwayarzo gitu ya, Pak? Ya. Limayyasa uwayarzo. Liman yasha wa yarda. Kemudian Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Fi jannati yatasaalun. Iya,
fi jan fi janna fi jannati yatasaalun. Kemudian dilatih ya. Ya, Satu lagi. ya, Pak. Udah bagus kok, tinggal latihan. Ya, Ya. boleh. Berkat teman-teman ya, alhamdulillah kau jadi bagus nih. Terus Ya, Pak. Wazillim mi wazillim kurang miyahmum nyambar. wazillim miyahmum Wazillim miyahmum. awa apa unal awwalun Awa abaunal awwalun. layak firallahu lahum Layaghfirallahu lahum. illa ayyasa Allah Illa ayyasha Allah. Kemudian ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian fawailul lilladzina kafaru miyaumihim fawailul lilladzina kafaru miyaumihim Di yaumaihim. Mana lihat coba? Fawailul lilladzina kafaru miyaumihim mulladzi yu'adzun. Ya. Mohon. Ya. Wailul. Lagi. Coba lagi. Wailul. Yang bagus. Wailul lilladzina kafaru miyaumihimul ladzi yu'adzun. Iya, gitu ya. Kemudian famas ta'u ayat haruhu wa mastato pendek. Ayat haruhu wa ma. famas ta'u ayat huhu wa mastato lahu naqba. Famas ta'u haruhu wa mas tata'u lahu naqba. Yuk. Famas
famasta'u ayat haruhu wa mastata'u wa salah. Famasta'u ayat haruhu wa mastata'u lahu naqba. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Terus, kemudian. Wa ma tasa'una illa wa ma Shin, tasya, tasa'una wa ma tasya. Shin gede, wa ma tasya. wa ma tasya'una pendek. Wa ma tasya'una wa ma tasya'una illa ayyasa Allahu rabbul alamin. Iya. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Sekarang ini wa ma tasya'una illa ayyasha. Shinnya belum keluar. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shinnya ya. Shinnya ya, Pak. Wa mas Yeah. wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kemudian. Kullu yajri. Bukan hulu. Ya Pak. Kullu. Gimana bahas tuh tadi? Kulluy bukan hului. Kulluy. 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 Ya Pak. Kulluy yajri li ajali. Salah. Kulluy yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalim musamma. Lagi. Kullu yajri li ajalim musamma. Kemudian. La ayatil liqaumi yatafakkarun. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian. Mayyatabat dalil kafrobil mayyatabat dalil kafrobil imani wa faqad mayyatabat dalil kufrobil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Iya. Mayyatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Iya. Diulang-ulangnya udah bagus ya. Ini suaranya. Terima kasih. Banyak-banyak latihan, banyak ini.
Terima Iya, kasih. Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.